South Sudan she dung jan she dung dinka. South Sudan be she dung nuääri Carodian. And South Sudan e dung dori tishop ke jen bakkeli dung wan. Dori jen bakkeli dung wan te do dang ro de tekten te dinka ten and ten nuääri tekten. Dora niam men cheng na de jek long rai wei ke South Sudan. Mental joram linkana en ramichiriet charach against them akana gorno we can hear bat ke we can watch we can check ka ba logor kano dejumo kariak mutiga kaka dormo ka jang ka dinka neme milero de mentama right corner lat content corner lat Carodian butu gwaden tityak gwaden ngun nyama mat medan chanwer chagana karon kin dangre wal jok chwaje ben pele lo ler chitel mi chitwok chakin gwadana chaje latin ke gwadana wuraj mu wetan teram kuro de border about nguchi to ke 2013 tel mi chalat ke kwide Antama michirano roje ano lara jeno mandana chala de jang e mi jeg ba jogono jin tribalist ka jeno nakane neko kan nen no nuääri bi ka jen dawi nuääri kan jang kan mak kan nen ne de la jen ga jen gwasame ka jang mat ko la dini bi kan ga nangre wech ndan tan nuääri tikaten So ka kuja moment wo gwasame en wo South Sudan batire ring tetet ka jane tetet ka kirma yadit gwase naka nane na wal te kirma yadit te gatan but chaje paruji win mon ngai kirma yadit ngai jaman danan le rode kone to ngwana chaje gorno ba tok ba jeling Cheng me shina chi liu nuääri chi liu re wiki juba te ramu chi die te ramu chi roiten cha pelle janono ni olar ge jeno chana na ka cheng wol de ka pai wero 2013 cha gorliang de wiki juba iwa palane kunde cha nak choro den cha jalat ti diala ti ka te larina ala mi jemu cha ja kompin lawi ka mu nyokoro de nyok animi tina ko roiten nyok cha do bran to ga cha jangach ba chu pel no cha do be to ga cha jang mugu yan jang la kan la ro chinwer kan ka 1991 no mo mi gaina loy ga na joka past ntama bunori ja la ro cha na ka 2013 ngum bu na me berik tong wan kam jane kan nuääri baga ja ko bugritan minang ya ka past medan kan ron ken dang re wal jok me kan shop jang jen laro jen 2019 and 91 chane nak kuju mo bune chol jen lare dan tiketen ngai kon di ala na me lero ko tike story no ngula jang ala ni shang kot kan nuääri chol kot kan nuääri me chi do ron to me chi to ke 2013 to jegalong yugan goro bukan nuääri bukan kan ka peg lo ajen ke liu sha jen nen china tik liu nei to wan 2013 unforgettable day kwal chol December 15 si mi de parwejen tama mi te mi choro lat ne la roje yen gorino bna nyen alana me kan kene thoknath ne te koy kangu kan kene tigne ne kon lan nuääri ne de kon tin koy kamanan le roda chetam rai kon tem rai na ko juba gene chetam malten but ne te kon kule la kwar kani chaga yen yes fele mayo ne den kon tin pinker ma yadit Carodian wuj bajer waje dorkel karundial nemakam ngayen tarom ngayen manana le roda kule la nei karundu chop kodi shala da runde diality te lat kan wari jektina cheng nuer ne unimis 90% kan nuer ka kemne so you guys should know that ngayen already chi matoka te ki Ethiopia te ka Kenya te ka Uganda la lar ka yene tu wan dial anu nuere akan wan ka kemne kare ko na shuni kan bana so for such reason
chimut guro bajate chim guro ran be bit ran be reality be je yiglat do bdana de na de ko nyam ko je be jalat do bdana ro da gang je raina am right kona tama of course o large no South Sudan chi dung jana chi dung war true dung 64 tribe kan dial but ne re konen kuj dominate kan ngane ka jang ko kan ne content ka power me shi Dr. John Garang me shi yede me yen ke 2005 to 2006 dan ngane dan ci dot kwar talana kirtan kir me ci dot teram ci tunda gok teleran chapel ko te gari ngpai tuong ne jen ci kwar me dan ci kwar ko ye jang bat lugono dong de widar wal mu cha we ci kwar ci akam dine dial kwanya no akam gaja gula takting me yuta ne je ko be nuare ba ka benak you know so ana me wa de queen gwinde je la chenga en dial chu loko nge je no mi dakreng machar mi je pat mi che welo kwange je chime la de jen wo brodo chunga nge kirma ya de no che de pa so ku mo che de nok and the only way for him to stay in power or be conflict which create benwer bakanek so sianena conflict je create che runde nang 2013 up to now run wero wal run well kel ti chenang ti te ngod a jen ngod kwar ma chuman wala so kule la church budin ta mu kwala ka tin ko ngayena no tiga doru ngwan ka Uganda ka Kenya win mondo dien woni ka Middle East Arab world tiga doru ya tana kari kare wi ka South Sudan metene di shuka jang de ka ne de totin ko ne kwa ka expose ti lo ka tin kon le jang de ka ne de kon shuch de ka ne kon shuita mu ka ja the same thing goes bokan wer bon tiga ne di cha widien cha yar selma ke me yadit ti riang ba to kwan wer ko ken kwa galle nak ka jogdien jan ko leben ke shodo te kan wer wew ken wer yon ken wer mong yo that is where this name come from kwa galle cholo no ko yen wer wew kodi cham kan rim noere cha gor malben chu mentam right now tele me chalat ko na liu kede jen ko ne no te to man peace initiative lat ka Nairobi no ba root cause of the conflict ba ja address but still chicken alat ko ngaj ke tara kelu tara o kem yadi che gorno jen brodo chung ke dak reng machar ko gijen over fail but right now chirun chika well chirun run well kel run ko run wero mu to ko jene ke 2005 to 2006 a big 2011 magic so dan independent anyogo ben ka tama right now to 2025 me cha election cha kulu nyoko mukwa ja extend ke 2014 ja nang 2016 kurun dangro who knows ano dong ba queen by lat ke 2026 nobody know that teran ko di ala ke in favor of kirma yadit kana jang council so tell a way out ka ye ne kon la nuere biawone ka jen liat bitin yen tenone so right now for kid to stay in power beneke be youth and kon tin to collect all this 11 or 12 or 13 years bega goron bega use jen ko nen medan me ci kor me tok ci Uganda na jur ci dur ko ken ci ga jur do ro yor dong teran kay chenke dong ticket 10,000 ki $1,000 per day korun chenki le lurun koro mo teran bijile tije gode instead wo kirmo yadi dar goro be so dan be nang niam ki be development be no you then you to against nuere content ku jela expose ten loka chianga jega dana nan ka je ko teran jiglat by the way 10 years 11 years 12 years right now ne dial ten so dan kor larna to take a 2018 revitalized peace agreement maybe take a national transitional government alat but all this thing is zero tell me la roratan misha wala dore ba jo lok la freedom of expression re ko so Sudan lokeje but china liu bugwana liya wala bugwana right so neme agenda na le rode re ko so Sudan no kirma yadit chamal che gorom betre ko so Sudan gure jen wo berwech amani changa dana believe ko je kom ko this is what is going to happen believe kom charamudit so ngai kono te ko jiba charamudit but men gor ke lo ngode mal darben nuari chicken jang chicken kalok sir men te ka tan jan ti nuari kan kalok but rek jene rek take leadership dun kirma yadit kirma yadi chang wan che ka per kirma yadi take a power mudit dar mal dar jat wana but che nok ba leli di so right now ngata je gwano need to right South Sudan ka jang of course ka jang me bel ka jang de bel ka kan dial ko would me kirma yadi aquarian
be dorian chang no manager wa jinu bona but use a tactic mi chodo lot ka tactic use a be jang ki dinka bigger benefit ka janame I believe need one look truth look real fact look ba man thok ba jiling that's why everybody michiran michiroi ka kwitin kon let kir ka maya dit ka mlakwar ba la ro jin tribalist how could I be a tribalist ka jano na kana ka mu wana nak chimpa na naka kana sir gwada me they were tribalists am gang rode self defense they jogo jin tribalist no but mite mi jeg ba jalana so melet kire shi chong so Sudan chi dung jane Karodian so Sudan chi dung Nuer Karodian so Sudan e dung do region bakali rungwan ku kujimo de kirme yadi dara sacrifice dai latko dara gor bu malba ben ajen bob danten jen nguche lango nguche nation che lango nguche do dial che lango bu malba ben ko ramte ka power me ajo kire na mecha go a gore be kare alaka ten jek ngun in kon mi go be jek e kire ta dan le rode e kir so ku kujimo ajana na gode nywa yekel en bar nyu jigum radien biate mal bye bye